Man ba? Yang primer secretary. Primer secretary. Within ba? Government. Ang government. Well, yan nga ba na kita balbisa na tawon ka rin ka tawon na imang kaya patawon ba kuan makabisa kan bara well yan nga ni election mga kabibalbisa ang manani si kapura well yawan ra well certificate one is mo bara well one we mawas sa two temen no kaki Well, man babalik kira balang sa nawas pa. Kuna wali kay yang well primer secretary yang pa governments na. Pa-presidente. Para na ara yang pa kuno ile kung well yang lugar ki mangkam na sa ka pag sika namin pat ani tawan ka man ani tawan ka tama. Okay, kamla namin pat bara sa sitio bara sa vista bara sa pagnombramento brisa. Kuno man pat legal sa kuno man ba na kinat ka movimento ka madawis. Yang lukis na naaway di ka na warban mo privatarya. Ba't lasok? Dia daw. Secretary ka ba na butak ka. Yang bertawan ba sa balbisa yang politik lain karadimra para tawan minta tawan na ba ito ka minta para rice ima ka one rice ka or man ka bisa tawan ni nara one yawan ra one election man ka ba para election ka one day. Okay, bago sa kakawel, yawan si manya kan si Pio na jara kung may smoke ni daw wala kasi may anyways na mababa sa manual. Thank you para uno. Kausa yang para sindi kuwala. Okay, ini tuloy na da. Wala ba may kawal ya? Yan ay katawa mo to kibo. Yang babal na babal man patay sa riba. Ang sintaw pero kung sindi ko isa kang red kito kira man nila pagmayin sa riba kung ang skill na pamana nila nakaw na mantay kumay ma para mari kaya firmado mana ni save kang firmi kang para makaya masindi uba ko na ko. Una man ra si kapat uang kan tayo may lansa una kan uting ka kaulabra. Okay. Now na may witing kaulal katalo witing kau boss witing barangay may witing dia may mabakat sa. Nakilos mo ba ito? Okay, yang linalas or palabra kung may kam na sa kawel, namin is ba, well, pag greeting ba, nombramento, brisa, or bless to sa natal kaya man babila kay kumani wala sis makliman waram kaya sa. Porque simple wala rayabi, bidak di basit daw, kasi natal man kaya sa within ba. Okay. Mabakat. Ito yung